Urio bamasaba mwesi mwenayo mbaka na program yefesha lelo iye Lumasaba lundi alishano nasangale nayo kulo kuba nakano umundu umukhulu nabi umundu uyu mukhulu musambo si umundu uwama ingo ibukisu wahalise ne Buganda watse busamba metsi ali musirimba bari North America etile Kampala etse okhola sinambo sina simanya tenenga ngini mwaka anenza kumureba ambolele ari ku program chelo nza hostinga na mwenza kuikhala no mundu kukanihe Lumasaba lulwene nenga umundu saangala muno nenga atamenya America atenga heba lulimi lwe Lumasaba isili simsilai atani lukano lesatsa kubola nenga heso he mwaka anile eyanzule ne kuyutse mu ni program yefe kenda ninasi Savana gavra Humphrey kulyate watua ndo mu Masaba kuli babwaya wamahuru kingibo bwaya nenga kukawira kukabatya kamayiro bawire bungoho abayire bungoho kwacha kukabana horyo barabatye ibunayo barabatye ibungoho barabatye namabasa nenga kuli ba Masaba isese imba mukampala muno nenga indi presenting abale bali bulafu balanga ba North America Masaba Cultural Association. North America Masaba Cultural Association ni habondo he ba Masaba bali bulafu hui ba Masaba baba bali bulafu lwe butwera bwe bukisuwefu aringa bolire yo buli bonye batyambola mutwera wa habiri wa hataru bala batya kamayiro bala batya kuramba batya kusoma bola batonyolanga bali wena narbi halase baba yaya ariko akulise kwama ariko kole kuriyena ariko ni kunabusana kuriyena arniyo yabo kwa yabo nayo organizations banga bali North America Masaba Cultural Association kuchiranga kuri North America Masaba Cultural Association lwachi lokuba ba Masaba afuro bungi bali mu North America niese kama hilo kali niese kama hilo kali ko falo mali ina ihuri bule arama kama ikimono yiza kwikhalea fari basi masakulinga bayindi kukwesana aru kumukambori na nitsanga kuyubisero ya papa ikhala wamba nifunda ari ni shira kutakunya hore ba Masaba bafura bukali baye waye bali North America nenga kuli bakali nabi bala bali mu Australia kunya habirisa mu 15 bala bali mu Australia bese kumanyire kwara bala bali mu Australia bala mu Brazil bala bali mu UK bala bali kuli bakali na bala bali South Africa bala bali Kenya Rwanda fo ba Masaba kuli babuyi kwaira huye arisine sibarera mwakana mubusane muliho ni plan ni namwe inengarengane ya hukobala ingo mombe heingo namwe mwatsa kubebirira tawe ingebengo shikira kwabusana khuryo okuba kwisamengo shirifa okhani ingo imbale niyo libe yakhunonisa yani yesi khunira mwana ngatima watima mem izale murusa watima ne angolo be mayalo mari indekhere mali na kholerien indekhere mali na kobosa arimba ali ni indekhere mali ke khuyire kilo bona khukela huwanga bebulafu na babi bulama aba yana harika kufunda ho mundu ulingo kuna ho mundu ulingo abenga niye imoni yefe ingo akhubole shikhutya momone ngalyo hese kufunire nga hutumengo ni yabenga hukhabona imukanga yole khuyire kukhaswala ta ari wa mayena ame America nyo ya wa korra waina yeshishikira kubona kuri kubani lubusana lwa North America Masaba Cultural Association rushina kurambisa culture word culture because ba Masaba fefe we value culture so much and one of the biggest pride mo Masaba is culture so kwashiranga kuri North America Masaba Cultural Association. Yes. Ari mundu akana humanyanga mwakana ne mu Cultural Association yenyweyo.
lulimiselo simurambisa kwa bandu nyo mwasoma abandu ababe itayeyo ahata swamanya lusamba mesa atanda amamotsi twatibiri wekele ndi wayuhirera abandu bayusa ni kamasina manyanga mwaka nane murambisa lulimilwefe namwe mwayusa tawe hukali halukiso bonare ari kuliyane hukali halukiso Mumasaba, one of the biggest pride Mumasaba is lulimilwe lulimishi khulu nabi era khwanga baile bamasaba furo bunji kilobona ni president we shitongole shisha ba North America bamulanga brako anga tsiwa iranga wako anga bawaye arama beti wako lokho niye beti wako lokho ya member kale ni kama sinda kwa kushusata sevana ngabari kuliate Humphrey watu nanga tsiwa nanga tsiwa ndrama kuliate shitongole shirimo abale ba Masaba mulimo kulisi na makora mukisuwefe mulimo wamono mulimo bakisu era bangulayo kushusa kama sinata ni babana abefu kama sina ho batuha kama sina kakefu kengo manya kama sina mo batuha mwaka henduli Lumasaba no mundu ngwakane humanya kumwahari kuno kwembalu iyo muhina kadodi namwe mwiraba na mu makangiro baba hengereye baru kwa mahale sha mahale umwananga watswire shimwisa yengeve mbalu fakasomela mu Kampala nengai kumwahanga kuolele kuri kobolengo bahukubatsa yesi banga bali likopi era wangafa bakhala likopi bali likopi kale be bana abantu banga kena amanyari ingo yona ndi khuno nengo yaliyo likopi kukobola era kumwaha kuno nga nukumanyire kumukhulu nabi bukisi kutsakobola munyamuhakobolera mukobeni kwakana khaba batsowele wala abana batsowele weikelelo umuzungu mwene irangi yongene yukhaho ikhayukhileta arisa hengubolelekho nisengose ali nomwa ali aba Switzerland sengose wande wa papos ne babana bebos mukokose kandi nga wamuli kwamanyero wahomanya Switzerland akana halukisolongene nini babana ni numukhana wasaba Edmonton yoyo bareleya nabafu ne yesa alinga aliyo nga muhuhu pesimo uli abamuzi bahukana halukiso kale lukiso bekhwanga rwakuno khutyayo ukana halukiso kwanga ba mu Kampala muno ukana halukiso lokwa lukiso ni lukiso lwefu manya umundu kuna anakana khureba namwe khumanya siyeta sina umundu khumanyikana nabinga omukiso nga woleleyo nadala bahana oleyo wakhwala khumuzungu buli sindu shayo si manya wambasa sina kilo Mumasaba ni khuramanga yebesa si Masaba shikhulu nabi khumanya libe lya khunonisa ngo mundu nga nutsoa birimba byesi khwakana ninamo mbawo mundu sali hamushirimba ta khunisi khwama kale ngo mundu usana khumanya si wama usana khumanya si history yesi yatandihira knowing where your history begins from is very important be wanga lomoru wera khurangero hukunyu hor huf timoni simo kesi wamire lo khubari shieta nabi lo khubanie usana khubanga uisama kamani iswama ubenga bashikhshebulira ubenga be mbukayola wanga kunyo hawatse abandi bi balomba rati yamayeta alingi hali khukobosa ingota bunanu bwesu bonori bandu ba Masaba bali mu diaspora bwesi bakhola bwesi bonori bali khuyusa ari sekho khubonela nga nakana ne bahana basiase ba Masaba walo bala bayisa kamasini walo balala sibakana khwakandi ba Masaba shabweta orwakano Masaba ha nabulaini lano mucholi ne silu Masaba manya bunanu bwesu bubone mu ba Masaba baliyo shikhulu ba Masaba bafiti bali bakhali ingo waweta luzungu lwabayirira luzungu lukali baya natendi khulomba ba Masaba bali bulafu luzungu lushendele
luzungu lushendele umanye Yesu wama umanye orise bananga bari kimono bananga bahayinza bananga barahauha nahame bududa nahame burambuli nahame isoroho nahama osana humanye Yesu wama nokhubani Yesu wamile ukola khushibala khuno mbawo khala ukhupila wele simu alomare papa wele nganembo omuganda obo mutoro tawe wele niyo khala obusakale ndiye alomare hamfure webo omugisa kimono bo munana awena kale buwangafu buliyo bulindi luzungu lukali bana bakana luzungu luzungu lushendele ni khubanga khushusa kama sina walikhala wala khumanyesa amata walikhala mwafunaho babandu bafuna waliwo anyuma umundu awalese kwatsowera umundu yabo musani nenga ayo sibamanya rumukisuti buwangafu bola musani siwalwala musani siwafa nomukhasi wambola khala rumukisuti bakana luzungu longene luganda basala omwana mutwela bola khutsa khwira umundu yingo khutsa khusikha bariwa basisa kula esanduku babona bari ibuta ari nyoye na jesindu ngesha batabulakho mwenyolanga muni kumukuku kwa umundu ngasi mwamanyese abeso babola ramengo ta mbarisho inyana shikanira humbe otanenga baliho bakali nabi umundu imbuka yola wafa bwanga fisi buvunihiye niyo somanya kamazima bayaya ninayiwa nayiwa kusumbukira kwama nayi marama bale barumukana lisina walikhala barifana kubona mu bipapula bye bari nambari mbukanga yolile nga wafunye bwanga funyesi abantu banyalisa khukwikula sanduku babona shikhutya mumana bayaya yame bukobero ibukobero wanano yumwana wanayo shibi nabi shibi nabi lukhuba nga wamanye fare wela khura khushalo khuno with a purpose nga wasalihile utsa khusala babana embuka yola wabikaminga burden khubana lukhuba wakhumanya iswamata wakhuba bole iswamata iswama wakhuswaza so imbuka yola abana baba mutawuni bafana basesikuhala mushari khafu ya mola niyo mundu ukenda busafa wakhumanya isamata washuhudia khojo khafu ya mola wakhumanya isamata ate nisiyanga fubalala bayirana bayirana kumukamba ni nate bayile weshufa shirona bayirana no khuba imbuka yola umwana arere washe ingo wolwana no sowana yatawe ni mwine yire bayirana na yari shosho chisa khulwefe basali ari maik mono na khwakana ya mutawuni shi khukata atwela niye muleme mayi mulembe papa Lumasaba haringa naho wakananilewe shikhulu nabo wamanye sinama wamanya abana base uza khwinyola sari khengubolile shikhulu abana base basomera mu Kampala ne bakiso bafura obunji balala mbamanya lwe abana base amana waliyo mwana khukhola bayo bana bayi maserege maserege wamayena ari papa osomukisa khuliyo ari we halayi mukhana ose bari halayi urumukise utsa khwinyola ari dadi khutse shokonta ta papa wa halayi khutse khumushesa utsa kholayo utsa khwinyola we wama wasinama wama watsa khwinyola nga khukavana tsinamba nga khuli atwela aba obuwangafu bwe bulayi tsimbakaze khushasana khulila atwela ni khuwangafu bwendwaye ni biramire byose khuba omundu arya era ni sawa ikulikho ni sena na ndo mukristayo
ndi mutwera ku bakristayo b'Embale Diocese Anglican Church of Uganda. Era mu Kampala kulimu ni luwusano balanga bari Mbale Diocese Kampala chapter. Mbale Diocese Kampala chapter. It's called MDN. Sasa niye publicity secretary wa nayo we luwusano. And luwusano lwakuyete nabi. Nalu utakunyolanga bamasaba kuli bakali nabi kuli kwakana ne mutsikanisa mu misayiro kwakumanyana tawe nenga ngaringa ingesi luwusano utakunyola nakumanyirewe nayo wakumanyirewe nayo ari sese wera wayimba ingabi yekwetsa bamasaba rali ubitagiso bwose se namanyire bamasaba bakali nabi munayi mumbale amusaye munayi mu Kampala bakali nabi kulima bakali nabi neshenga bindayi bafura obungi. They are very proud of where they come from. That is very important, and we thank God for that. From the top government up to grassroots down. Bafura obungi balana bamanyene ate biwulirata nga wasiwa mu shesero bonanga. He's very proud kubanga watsakananire. So we kuni association yoso arenga ifa bamasaba kusana humanya huri as much as huri yalo nenga utakunine bus why direct Baroda stage Imbale Koloko Tower Imbale nga wole leo ikutuma rimwe ikabana nam uti we bududa zina kunina tsimajaji hane me bututa hutse bututa ibukomelo yayo hutse ibukomelo ha batikane ngaki babu yamba kulanga babadadili ko batikane ibutikane ngaki ibudadilina bahanina. So that is where we split from. Ari bikali byesi muhola bona mulihura obutwera nomundu akana humanya aringa abandu bengo babafunemo barye mbare abandu bengo nga byesinga boleye shikulu shindi kwa ikula otsi rotational funds bu hatu lituli kama tulike bachela ko yes sawa ikuni pesi di mala boleta ne kulikubilinga hurimbo ketsa hosa bali pesi di mali kaje kube kwa bachela ma wamba silingi wamusiramo ngono warambisa bagande nabanga kuzinazamu watsinga mu wafuna kahe watsi wokundi wasinga wafuna kahe watsi wokundi ari shit inayo lubusan sorry initiative yo lituli is so important. We Bugis Women Development Association did under Namuka, North America Masaba Cultural Association. Did it very, very important. Kolohuwa bachela mawe musharo bani uongo bweza kama pesa ne shi babu wa bakubole kulanga rupuni harupuni twa rupuni wachimanyire hapesi so arenga waambira ingoti di pesa so nga wamure hapesi mungono warambisire wahawo kundi ne warambisa wahawo kundi warambisa shonshe kulo lya nabi lokwa bachela bali ni influence nabi mu entrepreneurship nga walolele kutso wansa mungo atembo aria ingo kutso senzengo shimenye shiro huko kutso sonse kanisa kutso sonse country yo kamale kelo bulishindu abana banetse basome ukusisula kumusolo ukusisula tais ngomundu ukukho kutso so kilo bonanga ngawatsi Imbale mu butale
the biggest population abantu balimo bachalama hapesa katini nati khosa hire yengo ulumela hori mulihukana hukula mwakula liso na mwe mwakuza hukula enyuma na ikoti mumbali manya sonzola mubula hubona. Yes, now anamuka North America Masaba Cultural Association rusha shawere kwafuna liso alili inyuma wekoti liso alyo nga bamasaba kulihuweza kulikola fundraising kuombe educational resource center out of that building itakubalivo fu as chronic maduka kubenga kufuna ngeve nga source of income tunamuka alenga kuhambisa muri pesi ilyo linatsa direct kuza supporting projects sebu masaba uli kukula kwa sunyala waholesi ba masaba bali kukubona namone bali kukurekeresa kukula shikukula shesindera mo masaba bali kundekeresa baya ba masaba ni wobutwera nga kukwesana kufane nga kubwane kimikuwa ukendera atwera fuba kukwala mushari nga bahubwele shikereshi bahubwele nuwasho nga mwakwambagana mukwa mutwera kwa obukundi warama wakena kale kusana kurambira atwera kusana hukanana kusana humanyana kusana huenzana kusana hukuyira yengo bamasaba furo bungi besimanyire bala bakula katitso mu America bala bakula tsitso mu Kampala mu nengo eliriye aringo kuli ni city inge eliriye kobolengo kusosa nsengo kuombe hengo kuombe kamadu hengo abantu bapangisa kuombe hengo abantu bapangisa mwamulire bumasaba nibo butwera kukendela twera kuamba na twera kwa kwesana ne kwatsotsona amukani hari ngasi kwarambira twera ngani kuhuwa mulomare bambu bahuwa kumukosi babo okundi sikeleni sininesi munyala mwakwa ngasi mwamba ne kimihoro mwakende bulaita so sitsilwa shefe kukwisa lumasaba kurambira twera kutsotsowana fe benenga abandu kutsotsowanise sifo shefe mbali namwe bukisu then kutsotsowana fe nga bamasaba ne kukenda twera kunafe kube abandu abekombesebo simanza manze fe bamasaba kwamanya halanga abandu abarambira nabi atwera ate kuramba ni kamani ne kwanyala kutsotsowana ara kukenda twanga namo pakumulanga kwewe program yake ndelyo mwanyala kukenda se hakwira muluna holundi